yɛka normal ede say diabetes no type 1 diabetes ne ba normal yebehunu wo system no ebe mo huru se manya type 1 diabetes ne bi number 1 say akola no nanimu nya ne de oni appetite akola ketwa no oda na joa obesori adwonso saa number 3 ne say na ne so start set vi say sugar no one system no na ebetimi amana ya active aye juma akwa badi agrograsi ya say no de etoso no say ubon say ye self baby fatigue wa bre oye de kakra be mo so koposo baby no abre na kire say ni weight ne so te afi ebre aba unim de ka ho odidi ya na kom de no odidi ya na kom no why if we say body need pe nutrients de aye adwuma nutrients no so one system no so a air drop e free the system no antina akoda bi we say odidi a won me odidi ya no san be pe fi say body ne air pe ade de energy de aye adwuma okay so acha say yes odidi a o me enso onye kese odidi tumirika ne fa oba no ekọ asupiti na yenhwe say akola no say owo type 1 diabetes ya ekuro tu no nausea ne vomiting ne bofuno no bon say eto aso say we den of ontimi concentrate enti okosku a de be kire no obefi a ye man homework oba ontimi nya because de ye kire no wante ase type 1 diabetes nkwada so ase enti kwaku esese ye hwe yie sometimes akolebo ho a odana se okogina ne nchen a yobehunu an se eye den ma ne se obehome eye den ma no se obehome so atiase enti de efo a yetu nyina no se yenti yemfa plant based food emayemba no original food onyankopon de ma yen wo edin o prescribe ma ye edin no yen fa man kola no Adam afutu ni ohu na wo ka asem bi se akwada na wo kosuku na de condition bag ma ebesre no wo de apple share the bag ma ebesre mango share the bag ma ebesre ti vade obi aye no oba no oye bidie ma me nsre emisa nti me yi me ba de firimu anyeye wo ye de ne akwada no beka se to sausage man na onwe wa antokra be ma na kwansu kuduru ho a ono abeto se obafia na se me yese me man the processed food na me man no nia eye odoma nkoma de ba ye bia e de betima cover no kakra tie kwaku enipa de ye program ma ya dwene no eno na edi yen so okay
osom bi say fa oba no a wadi 6 years no ema no odi 9 years a onsom osom bi abim. Okay. So wo akola no a delivery ward akola no ni teacher ni eye parents. Okay. Opemsuo be hunu papa ene bone. Okay. Maka ne ha say akola bi a o US na ne maame chain smoker. Na ne maame epe smoking pa. Akola na ye wo no nia osu ade de gina grow is say be so cigarette. Say be so cigarette. Fa sha wo ba na dwenimu. Day one wo en consume. Ma fa sha wo ba na dwenimu say me maka kire me ma ne say sausage e poison. Okay. Drink ye num bi fie ho. Drink bi. Because me amete hey. Me amete hey. More than 35 years ni drink bi ni ho ama consume. Me amete hey. Okay. Fashion kola na dwunim. Okay. Try say me say opese u jai smoking na. Just say would be si anemu. Okay. Okay. Say opese u jai alcoholic beverage no mo a. Just say would be sha anemu. Say wan fa hwe ansha anemu na o ka kire wo ba no say drink no nya oboko akoto anom. Mrs. Anosapon me beto no ye nchiriche bi o ma 3 mmere bi o so no ne ba bia ni sugar da bi owo to ofoforo a what to say anto asa obenyi no o ma obiribia sugar wom nti unyini a unnim sugar unnim the taste of sugar enti no say akora na ekọ school a fa ewo ma no ye besere no. Okay. By a first term or second term yes because I know what the beba. Okay. And a crana program na adwene say and no the beba. Okay. Naka kola no the performance. Naka wo mo makwe enye kwase Daniel eboni tim say oni aduane no bi because na wo Jerusalem no na ye oni bi. And I never made a shana na dwene say a poison. Or consume a poison. Enti oni sa taste no. Okay. Oni sa taste no. Kwakuti we aduane a uni bida. Ye de mo say dia obi di kura nya wakono. Ba dia ope. On say Satan or tempt you and dia ye pe. Sure. Ope nyom pa. Enti no wa sha say de enyum bi a enye papa efra ebedu mo bi no age no ato na sen kan krofo bi dupi mo social mobile omo dupu krofo phone so diskai of from SDA platform bi so amewo na o he o yi mi number no friend no say a friend pastor ho in Nigeria me no na wo group obu mi wi na me say SDA sofo na ade benyame anya SDA sofo din na boy na ka so ye ho ya mentiase o ka so ye SDA sofo to se ho no de benyame me de ni de be man because we ma sore sofo baby a wuta agina baby a wuta di agro ho na say tambe temti ho enti enuane ni bebre wo sesem ni mu but ma akola ni asase no anya do say ade wi ade obi ade ba minim sa batem wa hwe o a wode molasses ne ani no man wa kosko omosre no bedu mi bom na ba beji bi on ono be join na akora no aye agent for Christ o school. Okay. Enti awofo emane nya wo se wo ye sebe tetekwa u protect akora na we kolo anya sa ye de oba no be free school abrew na obubu da bia akora no malaria da bia akora no malaria the system no fight against no autoimmune disease fight against no enu nti moma yam fa lettuce no entwetwe nwa aduane no so ne makola no. Okay. Ukokromu a so beto chocolate aba no no wato pineapple aba no twetwa na nkola no modi. Okay. Oye ne saa to aso a uko school na obi di na ayia hwe mrs okra so ni na ben ene kwamna be di akone ne omo sister no ben nya 18 years na dokona ya hono ni bida no ni bread da no ni anwamu da
kusua ya che no mi bi da wo efi ho no obi ani bi enti de ye di tre ne ye mmofra no enka achi enye se makola ye wanyini da bi hyase ne efa enoma no oni but aduane bi ani fi enti no obedru school no na ye se kire abofra no kwan a omfa so na wonyini a we say type 1 diabetes mankrofo yare bebre meda say type 1 diabetes mankrofo yare bebre nana Derek Matthew and Sesame Mr. Wasimbo say happy Sabbath to you all elder. Ask daughter for me, what are the benefits of or effects of taking coconut water every morning in empty stomach? Pacho yeah now after elder say cleanse your system no a cleanse your system no aduane bia ubedie no nsuo a nsuo na washase okay aduane bia bedi bia so di nsuo na yase washase o say o sorry na pa say o break fasting do break fasting no emfa banku za emfa fufuo za emfa wache de bia no pa memenda mesi ene akutie pa o ne mo mfa hot water me ba on say me catch adwa ai hot water se unya coconut yi a unya kubensuo nunum da bia nutrients wo munya e cleanse ne system no nana Derek Matthew ento that's papa abusuafo ya da Dr. Isaac Opoku ase ya da bright osu don call to aso amaye